Shubor nakaslem jong unongsan hima. Bun kiba ong baka parti kongres kalado jaj habo ke jilla Meghalaya henrei nganya tho ya pi na pedeng ki hinre phautli ki seat ke kongres kala pen kre kertong ki sanpu santli ki constituency but hado menta kadang jorbha ka jingya kini tiket Shagaro Hills but hapo kani katayo kinrai khadu yakani la ong do president jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee but UMP jong ke Shillong constituency uba Vincent H Pala uba longru candidate jong ke 5 Sutinga Saipung constituency haka jingelang penrung dekat ke Block Congress Committee jong ke Sutinga Saipung kabala long halamar siang haka singin thok ding ulaya thoro baka Congress kala banampen yang candidate ha ki kato ka neki constituency batrei ka pisa da ka ba uai nuksa ya ka clear riat constituency ka baka jingya khun ka long hapdeng ka UDP bat ka NPP ulaya thoro bah joai constituency hadin ka jing pet seng u Andrew Chulai ha ka khlimat ka ba khaddo empat la ban rai ka tiket namar bahapan syong pen bechwa uba Vincent H Pala ula kena ru ba ka spa ka po jang ka constituency Sutinga la kejit da u politician badon hak klirian but u politician jong ka amlarem constituency uba longru menteri ketanat ki kampo ying jong ka sarkar jilla ula ong ba hagini ki constituency ba jor ka jing sampisa ka Kongres kan ailat ya ka UDP bat ka NPP bakin penlut ya ka pisa ka baki krong na ki marep kum na usensar ukwai na ki marpo khando ba na keleng ki khardop baki labu nadu gahati hadu rata chera ki badan hadu arpo artli ki khardop bat uju ongru baki dei ki ATM jong ka sarkar la benrap uba Vincent ki kandidat kaman ka Taibon ki omenya oh ka Kongres boy dawier kana ko kanai pi wa na berbor jung aja ka ba le ublei ka ba sudah ka ba ailat ublei ka ba sudah ile o kan te nakin rupau tli ki sit len rupau tli ki constituency kauman katai idare di kama san po sangut negurun rupau ki kandidat ki yong i MC sikatu katu sesi wa jor kaya kini tiket kamtam Shagaro Hills tempuang uyu urai andre hapo kini tiau urai no ini bah kuai perslam borobor tu urai ki kandidat chua election andre kat ni na kini ko kat ni urai kandidat la gamno chua announce ke election commission ti i urai no iki kandidat ki yang i la sopo sangut de dep rai sa se chipawut dau rai te kitai ki sangut boy MP constituency ki wa yoi wa jor ka lut pisale ne yoi wa jor ka yaki ka perdi yang ka NPP ka UDP boy ka strategi yang i boy damu set itu ni ba lada set di jaka u yoi bon andre u penjok suk i kawi andre le di dat ki praki jaka pelut ke pisai ki cewi konsensi yo pelut ki ka tu ka konsensi example ka maklariat ka spa ka pau ka buyong yang gani ka konsensi Sutinga kejit ki kan ki politician ki wem declare ka spa ka pau na gani ka konstitusi Sutinga kejit ki ka ki politician ki wem hariwar lene kam ong no home minister to nei tai ka jingkrong ki pulit ka wajor ka jingkrong ne uyong per kam ki tu ka singa boy set kan de ni baile yo rap pulut ki bisa ki praki tu i yo rap like ciwi ti konstitusi handrai hapo ri boy na ka san ka konstitusi ora san i de pembai kandidat Hais ka Hills na ci pau tali ki konsensi roch pau pembiang kandidat hapo asor tolong na kenyau konsensi ora nyau do pembiang kandidat Shagaro Hills na ka arpau so tali ki konsensi ora arpau so do pembiang kandidat do gitu ki pau ran hi ki wa jor ki pisa lene em ki pau kam hajwai ki wa de chenya yu kandidat yang in rei i ka last moment ketu dang hab penbayi rego boni benta yoi wa kitu ki konsensi ki wa jor ka pisa tengah trato elat yoi pelut pisa ki ketu pisa ki krong ni ki waduk pisa wa krong ki nusur do kusuro ka pisa wa krong ki ni ki kwai pisa wa krong ki ni ki jor pisa wa krong ki do moyong pisa wa krong di mochuni pisa wa krong ki ne wakit mesi
besar krong ki na keleng hagit wabok ki nado ko hati hadu artashira arpo artli ki get krong bisa ki ngado ong ki ATM yang gani ke sarkar ora gatu bisa pelut ki yo kun ki praki yo ong ke pesa yo do yo praki itai dau wa hamut wa ka kongres uhiar ka naka rupau tali kesit nerang keliu piyutik yang kat no kaman katai le pau nyau tali kesit yadak le pau nyau tali kesit ko neck to neck ke jengukun long pi wip ke konsumsi ngala yu ong epi nari boy naka san tali ki konsumsi kiwa hetai mendapat soka umroy lejan barak ki konsumsi san tali ke jengele to kongres wakiwi tuan ki parti Hapok City, kau nyau teli kesit Hapok City, Hapok Celong, do Hapok Celong dah ni. Nak nyau teli kesit, enro teli kesit ke jilek ke kongres, ke kiwi tuan ke parti, ke neck to neck. Em ke konsesi ke miok bruin rehi ke ni, ke em ke doctorate ke kam ke jam yang ki, em ke officer ke ukre Hapok MSD, mandayu ki, kamaman ngahi, ki kami jam yang ki, jilek election ki. Em apa custom office kami soyong officer kami jaman superintendent of custom kami jamu risanyo yeleo election ha is kasir na gipau tali gesit kamen ro tali gesit yele ko kres ki witawan boro dia candidate hawes kasils nyau tali ki konsi na nyau tali ki konsi san tali ki konsi ke wele neck to neck do hajan tiaran hi na nyau tali ki konsi kamaman katay dang do little don hi kawila neck to neck malaking di wara kini do na kasi jantia kayong ine nila dapoy arpaw le arpaw sotli ki konsensi kawila neck to neck nagaroyos nag arpaw sotli ki konsensi ini kasen kanong kong wiki karoyos yobi waki no hikay po college ki kena yo pas no IAM ki kena we pas no po IIT ki kena ki dang kro ikam yang ki yele ki election naka arbo so kat so deli gesit ke wele neck to neck mut ko kongres so ke wituan ka ong ki anti an konvensi mut ke jing siao percaya ki bro le ke jing siao boy ki bro ya ka ni ka sarkar la dalai bi garohels nang jor kam ke sia jantia do ni jantia yang idan hi ting dang em ke jing siao ki bro ya ke NPP la ka kaspa le jantia her ka Manipur kaspa le jantia her ka sekeleng yang ke state yang ilene sekeleng ke north east ke yang sekeleng dari Indian ri dang em ke jing siao maya ki bro katu kan ki konsi ke NPP handai no po bombanse ki bro handai upa ji le jan boro ke wi ke Meghalaya katai da siao ki bro wa em thao like na kongres hai por ka kongres ka khayi pateng lai bait ka kamene blai keleng lai bait ka kaki kekan kalaya surat lai baik ka ngamo ngawara ki kongresman ki wem tu boni lagi jong henry rap duna rap per rap cubun kamu man kat ni daman palat naki do lem di muhajon lem napang ucak kengat kejak guru ga yang ite daw wa uong hi wa ka kongres mem bruga ka kongres dayap ka katewara atau ke but sianti ke slogan yang ke BJP ke BJP kan te baru live ong kiwa ke kongres dekut ni bhaile ong ke BJP kan te de tip ke BJP do ke kongres dan hi ke waye uyele percaya ke BJP kini ke NPP kini ke UDP kini ki parti kian tok ki timun ki tediang yong ke BJP lada pengkhang ke BJP ki menmet cimet le amnut tu ong lada ksi ke BJP ki cimet amnut tu ong ni bhaile mem thau ke do ka kongres dan hi ke em usno ke BJP wara gini parti kian usno ki uchania ki udepend ki ha ke BJP ite daw ke slogan hi ke ong le ka sori ke ong wa ka kongres mhoi de ka kos de yap to ka slogan yang ke BJP emto umat ni ha kata ke jing ong yang ki wa to ka kongres mhoi de ka kongresman ko kam ka to yung kau rak ler, cirak ler. Bonda yo pinedap yung rak ler. Hendai katai de pensnai kat warak ke. Dedap cena, ketrum dedap sertap. Ki paya de bo yo teme karong dedap de yusuk katai.
ilek kam te tek na kat wadang biang kepor yut kini ki Bruno Kongres the boy di kandidat ke biang cocok di kandidat ke coach wa like na ka bamsap like ka jing sa keno like na kawan kat TN ki Kongres kama mendapat bahapi ar pau wingut ni ki Bruno wana Kongres yang i ke em Kongres kat ni damang ki kandidat yang ke NPP ar pau wingut ki kandidat ke em ke NPP katai do ki Bruno ke yut na Kongres terperkat pi kawa chip wi na ka lemut ki kandidat ki MNPP to kandidat Kongres ila ni na Kongres lai setai em ki chatit em ki chapen be em ki lai no di mentai personal jing em kam ki gomut pi haka next ke NPP wa ke BJP wa kre lang na tikini ka pu wi mut barabori nakini lepawan ni kini daurem ki wa chet ka parti barbor ngayum jo job ki urem ki kawa nyawut ni kiwa em Kongres menchua kat ni MG UDP kat ni ki MLA ki wituan ki ex Kongres kat ni MG UP kawa kat armut ni ki Kongres ki warin UMG kat ni ke TMC mana kai biwara kini kawa lepan nyawut ki kandidat men step ke wi to ki Kongres ki warin sudah ki em Kongres ki mana MLA mana MDC kita man he ke Kongres kita em kini ki parti ki kat ni change ki ya ke jemut jeng perkat yang ki change ki ya ke ideologi yang ki ya ke norim ka yang ki amchania ke bro kini te nile benar rungut atrae lemba upa ular lemba ni u job ki kam ong yang sam upas ki le paungut na kini waro urang wala pas gen rungut dan Joeladu ngayum Joeladu pai ba ikini ke change parti le sewi ke parti sewi parti job ki bonse ni de bobon ki job bo mi na Kongres like sewi job ni baham empor pangkre sekawi le ki bru yang i kam ong na bo ki kandidat ke hayung asem yang ki sudah kam ong na kamu doktor mukul ka kon kurim payu ki bo ki kongo kita jemut mem biang kar kom etiket rekauman kat ni Hukum etiket ini amcong hanau presiden, ilai satu ke konsumsi, lai itu ke blok, ong iki rai de PUU kandidat, kiwarai, bud krestom ki kawaman katel, hakaro la kasih la kali, krestom ki blok, krestom ki bru Kongres, tiga election kau mencua, mana kau kregi nah he, sepok, mut cikikian, hendai kawaman kat ni nu kelakong pongika, ukre de kikian, ungai ki he, kata mut ke Kongres kami Kongres, MU ong wa o. Yem sap utap sumapala le job usamen ule miu chna sarkar state na oi pi ka wi yu kulare pi i le de job kat be job le emi ha ka bor kamnu em ha ka bor i de tipi woro cikatu di pau snem ngayo ke penhap sarkar le ne ka kaliang sarkar le ne woro i le ngale jo em kti na do i por manau tu por malapang por jadi rembai por pi sangma the you experience ka politik sini the you kamon uyo ka bor kamon uyo ya rap iki bro katem em jing gai ini por de barang em doktor mukul sama bon ju angwa all the em mukul di imyo krelang henry kau man kan ni ngayo ka jing dak ke UDP ke NPP ke jing file case IWV ke jing dak ke BJP ki tawan ki parti ngayo dang do ka Kongres kan hi kau man ke parti ko accept lut ki oro lada ke NPP la ang la ka Kongres laga UDP la ang la ka Kongres nikini ki parti kian HSP dipinin dang yo chong yo ngachimet ang la ka Kongres ora MU omenga sar hapo jing lama me hoi de damu job hini te i kang gi parti yo rap ina te ni ki parti kian la bon yo luti ki pai gi se Kongres ite daw yo omi ki bru wa ka Kongres la job pala embor yo bor ka em nong ren ngatraya balik kita kiwi tuan kiwi ke parti Kongres ke ngai ki bru ke em nong rim buat ke plia konkret nak por em do em yo em kian em he waro selansari em Kristen non Kristen waro em ikam ki citizen ki nong chong chnong yong kari India yong kari Meghalaya ite daw ker parti pi wam hoi cha pen bekpi wi katu kan ni sakawi ke wang ju pembet ki kelen oh palate mieleo dah peneleo di kita ngam to wo big le ne ngam to wo thok wo jeler waro chkan tu kre politics
kepada orang ikam teh ulek ikam teh kepada orang wadamang ikam teh ulek ikam teh ngam tau bet ulai ki snong ki bru keleng ki snong kamu orang pilih ke spak beli ki snong depoi ke ni ke konsensi orang wangau ye le andre hele penele di gibi hangat gitu pembet ki bru ketu tok kam thok ketu ke kam ba pen kam yam rem ke yong ki wa sao thok ki wa ki pai ba em ki ke wi ki jemut pai ki pai ba se ko kongres ite dau pembet ki ra ko kubor keleng wangau ye le ha untuk cap pembet ki bru untuk cap pembet ki bru ke yang i kam hi gitu ki bantah bon ki wang ba o boy dau cap tet tu na ngalo tok wa cap tet na try kan ni le lesen de sa dai mo le de em sentar le em hai andre waro kat tu ye kre em tok kre di bantah ka spak ka pau waro ka sertu tok kre yo mahajoni waro kat tu i na pediang ni ke eu blai kani ke jing ye pet party kini ki bru kani ke jing hak ile election nga ong wari waro kani to kam ong ka puyutan tu kani to ka mon ka yong blai kani to ka jing penyuluti yong blai i wa i to ye le kani ke election yo pai kam mon ka result ite dau de ke mesen ko khoj de mesen ko siau ret de ke mesen ko wa emerging mud ukra i ye le kani ke election nto de uthet i ki bru nto de ya nong no kamu ang kikibi de episai de bru hendro yele de jing maya ye ga jing maya mi yotet ye ga jing chania mi yotet ye ga jing kristom mi yotet piu kristom piu maya ye ga parti pi uchania yang kamu kandidat la kre lang loro klem adtena upoi ye ga jing job kam ne ga si pi ki wa kre ki wa pai haman le ki unit kerpat jori pi wa ham chatit mandadin binga yo to ski em gawi ke konsensi kau orang ni darai new candidate na terong cha na delelem sa the dai yo yum man dong rai ni na come step men gawi dong te ngam sao ye da gaw ye election te ida sa tu nga dong try ni and we pro now president yang ke district na mangap ni tai the could iki everything di pamu di emi dong o ka but yang ke BJP to ha ni ke juk ko kat ni ye le ni wan tang ham ye le na kongres yo hier dor ko kongres tapi wara ki nong ye le na step gawi siau bha ham ngai heten nang em ke meeting go ong ki tu te ye nyu ong sar nga tala da yap le im la kongres yo yom em kongres haden arba si wan sanga ong de wan ki nong kersan yang ada ong gi ni le na gon ka parti tang lai na kongres kata to slogan ka strategi yang ke BJP wakini ki wan ki parti ya to ke strategi kamu yo kre lang into ngap ha kata bon pi dau pen bet ki lam lai le he kongres lai chini lam lai chini na ham cha pen bet bon pi udang ong o miusaru jok penok ste penle kam ten ham cha pen bet te ke jing cha pen bet him to do ha pi le nim to do ha yo bon cha pen bet le cha pen bet the setting te so ham cha pen bet kenang yo poi ha ka